Barımızdan niyetimiz aldığa cılsak degen oydağız. Aneme, ben şu türde. Aleyküm assalam, şef geldiniz mi? Yaxşı. Dageme, ötkenki uydu örtlenip ketmedi öyle. Oşanı, tak. 10.000 so'm ketdi deb жазып qo'ysangiz, ko'z böyle olamiz. 2.000 so'm ketdi o'zicha. Ha? Shunday oldu? Oshunda qilaylik. Men rahmat. Şimdi işte atağız soğanlar. Pazarıyla işte 22 yıldan beri işte atağız. Bu her bir işin özünün жақсы жағы var, жаман жағы var degендей. Anan жақсы жағы bu pazarını hazır şahar tığında bir жерге барғанда da оңой болып kaldı da. Kıyıkıldatıp jöneyim elдің бардығы пажар oladan okşayt деп жолдан kaçat udalar. Men болса ал жаққа барбайм, ресторанға барып түсіп қаламда балдарды кете бергіле деп өтіп кетет бараға. Кыйкыртқан бойдан айдап ашқа барғанда балдарға түсіп қалам кете бергіле деп қоям. Ушундай жерлері жақсы. Анан жаман жер ушул адрести туура эмес айтасыңар биздин кыргыздар. Качан ушул адрес туура айтып, так маалымат берилет мен билбейм. Туура эмес эле адрести айтып, нарық көчөнүн башына бир жөнөтөсүңөр, берки көчөнүн башына бир жөнөтөсүңөр. Анан ушик акыры биз так даана жазып алып анан бармай болдук. Себеби өткөндө бирөөсү чалып калды. Байке тез келе калыңыз, байке тезирээк келиңиз деди. Балдарды жөнөтүп айткан адреске. Көрсө ал кайнатасынын үйүнө барган экен байкуш жигит. Кайненеси экөө урушуп кеткен экен, кайнатасы менен кайненеси. Бул эмне кылышын билбей, пожарныйды чакырып коюп өзү секен качып кетип калыптыр. Барсак эч кандай өрт жок. Пожарный! Мына мен пожарный. Пожарный точно сизби? Ооба мен. Сиз? Ооба. Чуркандар, Şöyle çurkap var öçürem ben beni. Ne çurk koy da sen? Geç. Ne çurk koy da sen? Kaç küçük edip ne kalktan bilem mi? Adres açma. Ne çurk koy da sen? Ya ümmertten o da sen. Ya bunu çözerek şu kaşıya kuludum. Kurçum nereye? Ne oldu? Örtten o da değil mi? Ya bunu. Hayatım. Ne birinci demeyeyim şu oydan var öçürüveyim. Yerge çalış gerek, ekmekleri dolduruş gerek, baldar var ölçület. Emne örtler vatat dedin? Ya, emne örtler vatat? Tuvalet! Ya üyüm örtler vatat ne öyle batırıp kıykırıp geldim bakırı. Tezirip bırakım enge. Bu ne degen göbete? Emne degen göbete gen? Göbete bak tustuğun Normal mi? Ya uşitta giyinip gele bir jakşıra giyinip gelmeysin mi? Bir madaniyat durak giyiniş gerek. Abi? Ne degen? Bunu qarab. Ya mühim örtel odattım. Başı gözümü juup. Çaşlarımı geldim. Koy barsam da kavul almaya koymasın dep kaşuşumdu giyip alıp. Galıstuklu tağınıp alıp geleyim mi? Salamazsın mı Pajar neka? Mühim örtten vattile. Barıp bir öçülüp verip koyasın mı dep. Anam çok ukan ben bugün boşaya almayayım. Erten geldim paşamız. Anam ben üyüme barıp alıp, üyüler büyümey durgula. Erten geletken paşarına geldim. Ya kanday olsun da olmaydı tabi. Men sözsüz o'sha deydi otam men. Bir bir madaniyat olmadan çaşık ne dedi? Çaş sıkıram ne degen çaş alayım? Çaş örtönüp ketdi. Örtönme çaş şunday oldu beni. Çurkap barula haladı ilk taşındaki maraziliğine tığa saldım. Oşal yerde buz dedi dağı toğup kaldı. Dağı jakşıyla haladı ilk var. Olmağına çaşı yok kalmakmın. Güygen çaşı kuşunca olsun. Men ayılda жүргөнde gücüm bu başımda. Kızlar beni görüp alıp suktuladılar, gücüm bu geleydi attım. Apam erkelediler, gücüm buğum benim, gücüm buğum de. Ben pompoy tüyünüp kalatırdım. Yetersinek var mı ötürüyorum ayken? Gücüm bile çaştan karabap dur, mındayla bersen aylandır. Ya hadi de bir erkek yoksa öyle yürümesin mi? Aynen aynen. Çaştın ne teşesi var bende, tezrak var aynen. Ya hayatım. Bize buna dokumenti toldurmayınca jönetmeydi şaka. Uşon dedi zakon çıkan. Bunday kılavuz. Hazır degen senin uyun örtlenip atıptır.
Үйüңdü kim örttödü, emne örttü, үйüңdü birөө öçürüp atабı дегендей мындай. Ким бар уякта? Бирөө жарым карап атабы өзү? Кандай? Үйүңдү бирөө жарым өчүрүп атабы уякта? Мен өчүрүп аттым эле бакалашка менен. Деп. Жетишпей калдым. Şu менен өчүрүп атасың. Сиздер өчүрүп калам керек болсо. Ылдыйыңыздан өчүрөм андайдан. Дагы кандай дедиңиз? Үйүңдү үйү кандай болуп күйүп атат? Ошону айт, ким өрттөдү үйдү? Ким? Башын айт. Ким өртөдү? Ооба. Мен өртөдүм. Үйдө жатып зергип кышы менен иш жок. Кой нары бери басып движение кылайын. Жатканды көрпөмө бир ширеңкени жагып тамырды көрсөм бүлүп деп кийип кетти. Апай, өчөй. Өч десем деле өчпөйт. Акырын чуркап барып челекти алып келип чачып үрдүм эле. Челектин ичинде безим бар экен. Лүп деди го. Будуң деген күйүп кеп, ана иш башталды го. Нары чуркап иштеп атам, бери чуркап иштеп атам. Пешене тери менен иштедим го. Мындай үйүң өрттөнүп атыптыр, өзүң өрттөпсүң үйүңдү. Мындай кандай десем экен, үйүң кандай болуп күйүп атат өзү? Үйүм аябай сонун болуп күйүп атат. Алаланып демеле. Көзгө сүйкүмдүү болуп күйүп атат. Ачылат демеле. Өчүргөнгө колум барбай ошон үчүн калп эле. Мындай. Бакалашка менен эл көзүнө өч деп эле. Айылдагы жеңелер келип алып суктанып атат. Катарынан сүрөткө чыгып атат, бир сүрөткө чыккан айылда. Кел мени бир тарта кой деп чырак дедиши. Оңунан туруп, тескерисинен туруп түшүп атат. Жаш балдары келип тегеренип алып жаңы жыл тосуп атат. Шипырлары салют болуп атылып атат. Пыту, пин, пин. О пыту дешип. Үй өзү мындай үйүң күйгөндө эшик жактан карап күйүп атабы же теш жактан карап күйүп атабы? Түгүнөн күйүп атат. Толдон күйүп атат. Бетондон күйүп атат. Бетонда күйөт экен. Я күйөт да бетонда кадимкидей. Кандай болуп күйөт экен бетон? Жалындаппы же түктөп күйөт экен? Түттөө эле мындай бышкып күйөт экен. Быш, быш деп. Бум, бум деп күйөт экен. Bir kuyup toplayıp gidiyor şundan. Oğa bir kuyup barıp dem olup alışıp. Bir жарым сааттан кийин дагы bir kuyup башташат. Бай kuyup коюлушу дешет. Жақсы екен де. Мындай алаланып демеле сонун болуп күйүп атат де. Жыгачтар сонун күйөт экен э. Кычыр дешет. Үйдүн өзү көбүнчө эмнелер күйүп атат? Эски нерселер күйүп атат. Жаны халадының мешке қашып сүйіп кетті. Жаны жаман ширин екен. Артынан эле телевизор чыгып алып, мага карап, качың ака дейт мени дагы. Чуркап барып алардын жанына туруп аман калбадым ба? Болбосо күйүп кетпекмин мен деле. Эми үйүң адресин айтчы эми. Абе, эми адресин айтайын бе? Өзү кызык кишиге точно пожарныйсың биз өзү. Мен көзүңө эмне мойкада иштегенде көрүп атам мен. Пожардын бул адресин орусча тилде да. Кыргызстандын жарымынан көлө орусча айтып. Короче, мындай. Uzun улица. Uzun улица. Улица. Выть улица. Короткая улица. Выть улица. Выть улицада. Ошону барсаңыз менин үйүм. Сенде выть-выть-выттен башка иштерсең жокпу? Мен машинам ушинтип вить-вить деп бурулат экен, эмне кылайын? Машинамдын аты Fit да. Fit? Эч таштан деле выть-выть-выть деп тура берет. Мындай жок дегенде айтчы. Бул жапалак жакта жашайм, кыскасы, жапалак жакта. Жапалактамын деп эле айтпайсыңбы айтам? Ошо тарапта жашайм, айтып атпайм, выть-выть, улица деп мындай. Кетип атпайбы ошого көздөр? Жапалакта жашасаң, жапалак жактан баягы чек берип атат дедилер го, ошон чын болду. Кандай? Чек берип атат үй салганга. Чектер берилип бүттү да. Эми сизге кабар жетпи апай? Чоң акалар алып койгон. Кишилерге калбай. Жок эч нерсе. Сатып алсачы? Сатып алсаңыз болот бирок. Акчаңыз барбы? Бар да. Болот. Мындайда өзү мен 20 жылдан бери домдо жашайм деген. 5-жи айда. Домдо?
Жер үйгө жашайын деп атасың. Emin jer uy salып, mına uylarni salып, eşit aldı aksine toğuk kılıp degende men jemiş egip turap. Sağ men güllerge su koyup. Кандай жакшы. Балдар eşit aldı oynayıp kandaysan карачы. Деп анысы мени той кылсаң адам көп келет eşit aldı. Аз батат десеңиз. Адам көп болот. Мындай үйүмө өрт чыкты. Ашаны киргенде де болмойт дейм да. Ya örtmemek gibi. Bana. Uylardan bitti koy. Adresini айтесиз боле. Siz Allah üstüne durur etkesinde. Hem şaşpay жаза verin mi? Болем тезирээк бар өчүрүш керек үйдө. Emi şaşırıp koyun kara bunu. Бул айтесиз адреси. Үйüm üce büyük büttü. Birek oturup demir olmayı böyle çarçadı. Aş yemeyli aş. Çoğan ben var almalasın. O sen uyuyu gördün olsa aşağı otur. Uyanmaz mı? Jür var mı şuraya? Yazın adres yazın. Айтесиз, айт. Adres Пожарный. Пожарный көчөдөн bayır айтпайсың мен адам башына орда. Uyluysa tütün. Uyluysa tütün. Kapkara tütün деп жазın. Чорный tütün. Үйüm болsa kül. Az kül dele çok bolsa керек барсам таппай калсам керек. Жакшыраак айтпайсың. Не болду? Сизге окшогон адамдар көбөйүп кетти. Эпте эле былжырак эле bir плакаттарды жазып, мындай болуш керек, ана кандай болуш керек деп. Ошон үчүн кыргыздан өрүкпөй табыл. Кичине шашылып койсо, кичине аракет кылып койсо өрүп кетет элек. Кыргызстан үчүн керек болсо мен чачымды жулуп алам.